Guwahati Srimanta Sankardev Kalakshetra along Ingdengkli NEDA amai kangni. Cengbong amang atawar kahinwa jog radatum kisung. Langroya harlong ingki kibon trek pen kachingdu apan kaphere meme. Kardom pinyada ba birta long pen nilisami marvelous rong parpi. Non arju iktha birta angton pen. Chiti niphai sirkep arni ada porphai kresia porpen Guwahati rong supi Srimanta Sankaradeva Kalakshetra long Ingdengkli Northeast Democratic Alliance amai padopon. Bangso NEDA amai long nihang nirep angkang along rat cari pangtang pon chiaphan kapaklang pon lagi NEDA penlo lapen angkur kapathir pon thip langjike Bharatiya Janata Party asong pen henlo mayalong kachetong dun alohi sarpo aman pen Union Home Minister Amit Shah ahin pen kaningje pon ke bangso NEDA kiseng ponang kok abangke nihang nirep ararapan kenang sot binong lapen monsam lapen kachingthur awar sai kenang sot bangso joksi Prime Minister Narendra Modi pen kiseng pon Article 370 lapen 371 के निहंग निरेप along ria phansi kenang sot lupusi ningje pon ये 370 और 371 ये दोनों के बीच में ऊपर नीचे के अलावे कोई संबंध नहीं 370 के बाद 371 आता है इतना ही रिश्ता है आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन था और 371 स्पेशल प्रोविजन है नॉर्थ ईस्ट का अधिकार है इसको कोई छूने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी 371 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से भी हर्ट नहीं होगा इसकी चिंता भारत सरकार निश्चित रूप से करेगी और जब हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे तो अभी आपके जो कानून बने हैं आपकी जनजातीय और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करने के लिए वो सारे कानून जब के तस रहेंगे वो आपका अधिकार है उसमें कोई बदलाव भारत सरकार का Mayalong Tim Karbi Anglong pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Japonsi Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradeep Rongpi EM Mangal Singh Timung pen Danglok Kidoan EM lapen MEC atum chetong dun Mayalong Assam Finance Minister Himanta Biswa Sarma lapen nihang nirep angkang along State Narkep Chief Minister NEDA MP MLA atum chetong dun News Desk Report Karbi Anglong Live Rong group ke baklar ponji aphan pulote ke misen atawarta kenang sot jongsi kacheleng atawar misen ave pulote ningkreng barla apor ahut setame rong ke klarchen theglongle Lason si Kopli constituency angkang alo cengbonga mangara datum kacheleng atawar kahinwa jok hithi kulat kido kedam kisung nonpu anta jogon elang bangso cengbonga mang atawar laki barla ahut inghan langbung pensi cheleng nanglo lapen ningkreng ningthia hut abangke kenam jok lot atawar aduk apawdar pensi cingthang pon nanglo rasi non Karbi Anglong Autonomous Council kacharibong mate Tim Karbi Anglong Chief Tuliram Ronghang ahin pen cengbong amang aradapan matha ponra rabjin pen tuwar nang kaselam PG apan chuning rir pon lo pusi cengbong arat pen Karbi Anglong Life along birta nang pale umahalong ri amlong alang royalong kachinglu chingthia phan nang lidam bomma jongsi haladak nang li chinglu chingthi bom pulote langroi langalialong kangni pen kacheresi keme Arni keso kaphang ogahut thengpi thengprang atibin natma lapen tebok tirai langroi langjeng adim konatma phansi iditum riji bonta arni keso angtang okpran iditum achi thepen kachepa jogji aphan langroi alingloma langkachinglu nangji umaha long ri aroi amlong minukur along pini Karbi Anglong Life pen kene pon amohor ateng pulote langroi along kilise alang ali ahar long along phere meme angki kachepang som thekpon long bangso ahar long along kibon try angki aputhak adung het inglong arit katiki umnama rong asor senghan se pen Karbi Anglong Life aphan nang kapachini pon atengki madule lang kachinglo phan dam sita langkili se alang ali akang dialong ingni plak pen chinglu nang ne atheke bangso angki pen jongsi barpi barso angden nang luchok pulote se kachelang apor kadure nang dokok tahai
mana long satu orang long itu api lana itu api lana itu tapi itu maju itu api angka lang long hari kita bukan berapa lang katanya kalau kamu siapa mau orang itu Arnibang hamren rong nihang pen chenglok tebok terai aradatum halabang so alang roy minukura long langka chinglu pon theklong bonta pini langroya harlong along inki bon phrai abangke penap dik kachinglu damji aphan okpra na phan kachehijir badme me angdeng along si do labang so angki harlong along si ati kapati lapen aso chandap o langke the hut pulote lahai hui ainki ati arlo chilut eti lapen jonghe alangke the bangsita Aprang kodakma kido hala so adim si doji po alam inut hanse sangho alam thi arju iksinan. Ahon do lang long si ahon do halang halong si bahon do. Ahon do lang si do ka ahon long si do chopo. Pa do ya lang si pa lang ko ni do la pa pa kan lang ko ni. La de so ma long si ka so along ka so ma si anga Ahok alama bangke hala swadim tibok terai chot kali ahut pen ahut apor angtan heloving adim pen kijui ke lang damapan hala daglang kachinglu theklong bon sita isi kachere pon nang jia bangke kenang sot rongbong terang karbiang long live hamren Kedamtang pai ni phai thom kebarni Assam Sarkar ahin pen kapangdak teda puthak notification chikroi dun thek the lapen kham khelo pusi pini DPCKA asailong KSA TSU GSU lapen GCS asong jatum herang kya mai ke phalong ningkang samse alam pangdak KSA mai phusimian rong pharpen Bijoy Bedi Mahasau pen Dimasa Student Union Kongchunbang Pramit Sengyum Garo Student Union Karbi Anglong aru asong jatum herang kya mai long kaning jerap atengke Kedamtang surihini rakrihini aning kantet kapang daga hut penamat siniri tum kham kedunlo lapen kachesong asai tami denglo halaso hut Karbianglong Autonomous Council Assam Government pen nilitum dilung ke thom angbong kachingwai kaching saya hut Karbianglong pen di Mahasau hini Inglong District alongke Special Tet Council atum mithangsi tet pabilong pupusi Assam Sarkar ahin pen lamchak nang chipi dunlo setami non hejong pai thom kep arni Assam Government ahin pen General Tet kapangdak alongke nilitum chutan nun thekte lapen khamke lopusi pherangke amailong alang litum ningkang samselam chepaklang Karbianglong Autonomous Council aru Dimasa Autonomous Council inherent subject ase primary education aru higher education to transferred subject as per MOU amar 6th schedule amendment kurise 6th schedule paragraph 3A clause D tare likha ase de amar Karbianglong Autonomous Council aru Dimasa Autonomous Council can legislate and execute ami legislation ami korbo pare aru execution aru including execution in the Department of Education ami korbo pare bi tat likha ase তেতিয়া হলে আমি state নহলেও আমি appropriate authority আছে in order to conduct it so আমি Karbianglong Autonomous Council আৰু Dimasa Autonomous Council প্ৰথমত আমি তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ ডেভেলপ গাৰছা আৰু তুলন নহং ডাঙৰীয়া তেখেতে নিজৰ পাৱাৰ নিজৰ অথৰিটিটো জানি পেলাই টেট এম্পাৱাৰিং কমিটি টু Karbianglong Autonomous Council and Dimasa Autonomous Council এটো গঠন কৰিব লাগিব আৰু যিমানখিনি এটা ভেকেন্ট পোষ্ট আছে আমাৰ ইটো আমাৰ স্কুলত তাতে ফিল আপ কৰিব লাগে নম্বৰ 2 আমাৰ ফালৰ পৰা আজি দাবী থাকিব যে এটা অসম চৰকাৰৰ পৰা যি নোটিফিকেশন ওলাইছে 30 আগষ্ট 2019 ৰাইট এটো আমি অপোজ কৰিছে কিয়নো 2012 ত আমি জয়েন্ট ডেলিগেশ্যন গৈছে ইনক্লুডিং Karbianglong Autonomous Council and আমি social organizations from Karbianglong we have met Himanta Biswa Sarma the then education minister and etc তেখেতে নিজে আমাক প্রমিস দিছে যে আমাক স্পেশাল টেট দিব it will be excluded from the general tet Karbianglong আৰু Dimasa বনে আমাক স্পেশাল টেট দিব বুলি কৈছে কিন্তু এটো সময়ত আমাক মিছা কথা কলে
Pirangke amaya long alang nitum kaning jitsu atengke kimesen kacharli aphan mate quality education aphan ke nilitum chidon dumnu lapen kurwang thulo zetame Karbi Anglong Autonomous Council pen di Mahasau Autonomous Council atum mithang ajakong pensi laso atet angton pen asai cibilong nangji lapen Assam Sarkar pen Council atum NCT pen kapangdak RTEX pen ke hot aron ateng pensi claim dun nangji an parta nilitum pen dilung ke thom angbong jingwai vetik ke terapu thak ajata pangdak longle pusi pirangke amaya long alang ditum ke therpadu Camera person Rose Hati dan Sarjib Kathar, Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong Satgaw Anglong Ingdeng Kep Kramsan Nokhum Amahang Kithek Arni Katalon Asai Dengpon. Karbi Anglong Angkang Pen Kramsan Nokhum Sanchom Great Rock Chetong si Alira Cham Kepipen Talondun. Kramsan Nokhum Amai Pu Bidyasing Kramsa Ari Dengpen, Kramsan Nokhum Alama Interponsi, Kramsan Nokhum Isiang Bong Kachepachini Lapen, Chethan Chepari Asai Dengpon. Ratchetong pedapi Kramsa Nokhum amai pu bidyasing Kramsa aridengpen Kramsa Nokhum alama pangjar ponsi karlitang atumaphan chiki muasai pedupon lama pangjar det api kechetong armu kedu anatumpen puthat pir thialong thengpi thengprang le avi pulutangte lang tomon penchenglong det pi araratum phire memia kisung chitong ji puma thaponsi thengpi aklim so ki e ke somasai Kramsa NGO atumpen klempon Mithang ahem arit penceng lok pregjam adi malong seta me chepang thirnang ji puajok towar piajo kapang thir asai angdeng klempon thu rat kachito amaya long Kramsa akur atum keplang kipi alamo hehui alang litumang pong chethan chimung ponsi obe kimia tumaphan than parepon anparta kachopha aluhi sarpo Karbi lamet amai pu suren Kramsa penajok emena ekur adeng chichini petnangji lapenke ejutang jubat penceng lok khei chinghon ponangji bolam the maya long jaipon so ngai si nang thang do ola pute nitum ende ram lablo nitum si to bom non ta hedi to bom sita along le bang non puta long le da elong le da dam lu solo la secretary level an katang lablo non ie melong sia phail do kapan long ye phan kadiman bom all indian bom ke kadiman bom ke non mati 42 languages 42 pikir ratroksi la pikir ratroksi la soleng la solong ini tum Karbi lanta dan ekos nombor sudah caklo kedi ekos nombor long sudah pikir rahini yang bongpen inspirasi paswa ali sedang berdulu la soli sebangke non make dilini nodrop ministry long sudah labang so amay long Karbi kurpo along arpu kedu akihai boleswar hansi pensetami amithang akur adeng penceng lok jutang jubat kenang sot alam the mayalong jaidun mai pu bidyasing Kramsa pen kacharipon amayalong pini pregjam ahavar pen kebang sanchom kretrok armu kachup hapon ateng pen chetong dun News Desk report Karbi Anglong Live Piniada babir tabang ke lapan sikang toniklo dumi thakmi kardom